Bang Polet wone sago Ari nambang dawangan nambang dawa ditekuk terus sampean bayi sarang kula aja semenggo Bapak panitia yen wasu kula nemelo kembang kulit maning wah kedong-dong kursi ampi sapadati sampean bayi sareng kula jaluk sombong panitia muda suki kimpen ngulati Ari liang liu setan wagreot idul ajar tunggul payu orang emak orang ngeduyung Ari pikiran kayak kedung Win waras nang hari mola ku hati-hati Ari mola nempo di bebarang yang jemberaken godhong murad sing apane Ciledug gini nang lagi ning Ciledug ning endi ning bapakku endi oh yen wangsul mah kula melu lagi ning lagi ngawulan ning Ciledug karo sapa Pak karo sapa ya anak bature arane gabujak bagiane dewek-dewek balung baledeng likane mung sing dadi pikiran apa Jawa artine mau nema baturak akak-akak akra iya karo juragan anake semangat anak lanang sing dadi juragan duwe anak majikan reang duwe anak dijodohaken kawin kuno Wak beli sida nang apa pun cuma formalitas melas ya Wak hari barangnya mah dendam gara-gara majikan yang diangkat dari kuwo nok juju sing anane Taiwan ada sing pengen mah juragan perahu mung bae sayang laka milik derajat aduh nikahnya ya Wak kaya rea Papa Tomo sampun lale Win masih beli pada pegel tak ini orang tenang masih semangat Wak ya orang bukan pegel sindene dipreteli kayak kepiting baik dan di kota simbayari mimi titi anu nema percaya ya lingga budaya dilawan ya iya panjang ke solon-solon apa maning sing bona masih anak gaul gini Win ciri wanci apa maning sing gambang wacaya duduk wacaya si nyuling apa maning ada Win layung sore padang esuk cak liren dikit Win liren wis istirahat panitia anom sing bayari papa panitia lanang
sing ditembangi Ibu panitia wadon ngaturaken matur kesuwun sedaya nipun Wak non los kanggo sampean kabeh kanggo kula kabeh Mbak sampene beli pengen beli oh alhamdulillah nang tapi ana syaratnya apa sing dadi badekan persyaratan apa kuno me priwen kuno barangnya metuk tuk terus wis Biji ireng. pada jorok-jorok tua-tua kediko baru ngomong padu melek bae enak sing tua makin pada merinding bakal dalam waktu tuk merinding jak konek wong diwedening setan bocah kuun ya dada sekala metu nyermaken di kalau santurane ketek yo sira turunane wawa kalau turunane singa sira mbok karo uyu mrangkang sira mboke susune ana 8 sira bapane hari-hari melet melet dah bapak kita ne gogong dan jebrakan tak tapak raine sira tapak maning munjal na gledeg sira puas lo gledeg kuwi kita candak kita ana telu aja guyon siraku bocahku beru apa sih lah wingi ka wingi apane gledeg kenapa gledeg telu nang apa dipilih utang isi tuh lu gledeg mutang ngendogku baru ibu cakku menderi ngomong padu dewek bae karpe dewek bae ya Allah hari apa aku ditingeling Giri buyut aja tinggal mata nemu tingeling lapun giri ada ada bocah kuat di tingeling di cabrakan urip kedik mudah blesak urip kedik kayak konon gede nang wong maja mengkonon siraku eling wis tua ayeling kita mah sira ta ora eling eling hari sira sih enggal jam miliki BHP miliki aplikasi hijau ada apa ya ora apa-apa kun mah iseng bae iseng asal dipelajari sira bakat kamu mah tukaran karo rabine bakat tukaran wow suka ya kita mah tukaran beli ngurusna mengkonon suka rabine keramas ya rabine keramas ya kita mau lok sampo kalisan dodok kucing anaknya merisil jembrakan uripku ya daripada sira tagarapan menggawe siraku sirane bakar mana apa mene-mene aku arep menggawe ya sobri kagak gedebuk-gedebuk wis lagi dugal kurang sira dugal lagi dugal siraki dugal siraki lagi dugal ya Allah pada apa kita kan dugal greot sira dan dugali apa dugali apa sira ada beli beru durung kita kepikiran yot pikiran mikir apa sih kita kan rencana makan di Bandung ya nah sedangkan sedulure kita ki anane ning Dermayu terus anane ning Eretan terus anane ning Cirebon bisa ning Bandungan apa coba kita kalian ngomong karo wong edan lihat kita kudugal kita lagi pikiran anak cita-cita pengen bakat Bandung mau baik dulu dalam Dermayu anak Eretan kita di Bandung gara apa kan ngemis ya kita kan pikiran loh Rayok pikiran gue rencana harus ning Bandung Idi sedangkan sedulur kita ning Dermayu ning Eretan ning Cirebon cak membandungan apa coba yalah gawe putek basi lah mak jangan kita dari putek iku ya aja gawe kita nambah pikiran sih nambah beban ya Allah iya kita dari pikiran coba cak pikiran nih sira yang kotak pikirakan ngitak bocah kuat ya yang sebenarnya mak dugal gini kak tarika kenang apa man sira dugal kenang apa man dugal winginan entas nggawa wong wadon di rumah sakit ini rumah sakit kau pak mung bae jare dokter aku wong wadon range garap diselang kokon nginep jekelakan kaya rabine kita ne dompret arep diselang arep nginep ko ora dudu masalah mengkonon dokterku eman ning rabiniraku yok ya justru kenang emane aing ana sirako sing aran rumah sakit buat kita mung sekamar kamar pirang-pirang ya pirang-pirang dah akeh pasien eningan gua peranti nginep pasang ngemo iya ari nginep ning kono pengen rabine sirap pernah diselang diselang-selang apa ya beli kita mah siapa sing beli dugal cak sok diselang rabine sok
Siapa sih juga? Ya juga lebat. Reang mangkat ning rumah sakit. Iya. Takang kono diperiksa. Heeh. Karena penyakitnya wong wadon kita ki nguyuhe beli lancar. Iya. Oh. Heeh. Akhirnya dokter ki ngomong, ya wis Pak, rabine nginep bae, engkau diselang. Wah yang urat baret dokter pirang-pirang Wah. Dudu masalah mengkonon, dokter emang rabine sampean. Emane leban di siraki. Semana urip si dokter ari ngomong kah? Ngomong ah. Bu, jangan obat dinungnya, Bu. Ono. Satina jeping telu kin Bu, kin esuk, kin sore, kin weduhur ya, Bu. Iya. Semono emane. Ya kudu wis biasa, gadok gal bidan gak ngomong mengkonon. Ditarik cara ada sawak bocah kono. Baru batur yang beli sih Kak. Baru batur yang. Asli dia batur apa sih? Beli nang kita mendewekan uripku. Ya duwe. Batur ira aku sapa ika. La ilaha illallah bocah beli. Ya dudu kita kan wis lawas tahun ketemu mana karo sirah kiot. Klower Kak, klower. Anu koler. Koler batur ira. Koler batur yang. Koler ke batur ira bener. Koler. Masih ada butut ya kan? Kunaku rombongannya idak apa sih? Lah apa-apa, manusia. Iya manusia bro. Kun ku kolar-kaler ku manusia. Manusia, anaknya nguwong. Anakan bok. Anaknya nguwong. Iya anakan bok. Ya iya. Kolerku. Kolerku. Masih mangan cacakan suket kan masih. Udah bisa kentok cak koler. Yot. Kok. Yang. Ku baturira kayaknya mah kuno. Greot. Non. Yot. Non ede bocah. Leban deh. Kira bagumuk. Iki banjiran sawae. Banjiran gua ngelep nasira. Tahun mau banjir. Kin banjir maning. Ya dingser orang ning kanang kene mingser. Entenan ora yot. Ya serok-serok. Yot. Yot. Masya Allah. Kunku sampai tegang tua mengkonon baku. Ya empu. Kak, Nun, jari sira kaya apa? kunku. Batur yang kaya apa jari sira? Hari penilaian kita masih pas melakukan mengkonon kari penyakitnya baik. Sira mengarep-ngarep batur. Rek. Rika. Rika mata Rika tidak. Rakit. Tarika. Rek. Tarika, dari kebe Tarika. Arane. Tarika. Iki greot teh. Bocah. Ayo, Hira. Nuding bener beli nuding yang gua makan ini kok kayak ulah dirijine. Greot. Apa sih ler? Teglati-glati kabengang di ketemu. Abang tak perlu. Aduh, akan kadang wong goblok. Kabran ler. Oh, ngarani kabran cek kabengang. Dia tinggal-tinggal sira. Wong glatik warna perlu sirahe perlu. Iya. Perlu apa suruh ngomong mumpung anak Tarika, anak Wiwin sinyak ini. Arep nemponi beli. Ayo. Priwen. Arep nemponi beli. Ayo. Nemponi apa deh sirak ujug-ujug gebak-gebuk di baturku. Arep nemponi beli. Siran eling galer ya Allah bocah. Arep nemponi beli. Rang aku nemponi apa? Rang ngilangaken duitnya sira apa sih? Beli. Ngilangaken kuan apa artinya jam tangan. Duduk. Hari sirang genteni apa? Mertua. Ayo. Arep genteni mertuanya koler beli. Lah ya lo kalesan bocah edan. Mertua jaluk genti mertua aja. Ada ketek tadi kamu kan betul. Sirane mertua bagian sirane mertuane sir digenteni karo ketek. Permasalahan ki durung beres, Yot. Ayo. Ya sirane di masalah apa karo greot bisa ngomong main terang-terangan. Lagi nafsu dinakin. Nafsu nih siapa? Nang Rainira. Der. Ya Allah. Wih, gedang gede. Larang. Ya bener. Sira nafsu cok ngomong terang-terangan sira nafsu yang dilihat itu kenang apa? Jumur dua sira. Oh, ayo. Bertuana koler kan lagi lara. Iya. Koler kan tegawat boceng. Tujuannya di rumah sakit. Terus? Kan ketemu karo sira. Iya benar. Arep mandi jeler. Iya. Silakan ngomong. Ngomong apa kan? Ayo. Ayo, Ayo. 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 Ya ngomong apa Range?
kira jarep mendiler. Takon. Bisa kan takon Nikoler. Jare griote. Arep mendijeler. Rangke takon. Iya. Nikoler. Iya. Sirane jawab. Arep meng rumah sakit. Jare siapa nek? Jare kolere. Koler sing jawab. Iya. Iya. Kan koler kan gawa mertua. Kungan. Weruh. Guru dewa kan? Weruh mader sing sikile tengen kabeh kah. Loh. Weruh mertuan iraku sikile tengen kabeh ya weruh. Ilungannya priyen. Bot kayak bebek sih gile. Ya rapet. Iya. Oh, beli nih si rapet maningan rabine. Oh iya. Nun. Sira ora. Weruh. Iya orang gak nyaksa ini kuat. Arep mendig. Kok. Ya. Arep meng rumah sakit. Iya iya kelingan. Nah. Lagi bengi Jumat. Nah, silakan ngomongin kan setelah koler jawab meng rumah sakit. Ah. Kenapa jalan sirak meng rumah sakit ku? Iya. Arep ngobati mertua. Iya. Mertua penyakitnya Nah, lemes, lemes, mangane bisa, mangan bedoyan. lidoyan, Tenagane lemes. lemes dedos. Terus Bar silakan ngomong. mm, Ler aja digawaning rumah sakit maning. Sirak sih ngomong mengkonon. ya belewin. Apa coba? Tanggare yang gak pernah silakan nyakseni. Ya iya nih bener. Wis aja mana-mana maning. Hari penyakitnya lemes, kurang mangan mah. Iya. Kita kan ngomong mengkonon. Bener. Lagi tanggare gak waras sehat sakit wis kuli maning. Iya. Hari siram ketemu sewet kunang apa? Ya kan saya buat kiki setelah Sira ketemu karo Sira. Layar wis aja di rumah sakit mana? Iya. Gawanan balik baik. Obatnya gampang. Ning rumah sakit mah layar juta-jutaan. Ke duite. Sira sih ngomong mengkonon ki ora? Ya yang sing ngomong pernah kita pernah ngomong karo Sira. Oh, Ah. bareng koler kan takon. Mm. Tegawa balik obatnya sunapa? Butuh resep. Resepnya kok. Iya, kita nang ngomong ora kana. Iya iya. Ngomongnya apa kana kita nang? Obatnya bukan kelapa hijau. Ya ning ini gak bakal Iya, iya. lemes mayak pun obat. Ya bener nih kan mau konon pak. Lagi tahun sing dingin. Ke? Ih. Buru dewek silakan buru dewek. Iya. Kah? Iya, bukan kelapa hijau kana. Oh. Lagi di sandiwara abang. Wah. Gelora Buana. Sira Kelapa hijau manfaatnya ku gede. Sandiwara apa pak? Gebe. Ibu ketek. Ambek kesasar. iya ora kana. Ya Sira sih ngomong Ada yang mengkonon. pernah ngomong mengkonon, wis pasti waras. Digawaning rumah sakit mah Oh. juta-jutaan. Duitan ler. Kin maju gampang gawanan balik sirang latih dugan kelapa hijau. Ko. Barang koler kan enggak diduga. Oh, Barang sira kan ngomong ngomong. dugan kelapa hijau antemen bae sedina ping 3. Ya iya beli. Ya iya bener mau Sedina konon. antem mendugan kelapa itu Antem. sedina ping 3. Kok lebakian iya sing masalah emang. Bisa jadi masalah Apa, Wak? kipriwen sira kiler. Antemen bae telung balen dugan kelapa hijau. Iya terus waras kan? Perjalanan sira kan bak esok. Esok siji. Siji. Sore siji. Sore siji. Waya bengi siji. Waya bengi siji. Ya koler kan nuruti sira. Nurut. Iya. Pri, Esok esok. karena jar sira hantemen dugan kelapa Iya. hijau. Mertuanya dengan di Hah? Lagi ning kamar mandi. lagi kamar mandi. Iya. Terus Candok hantem nerai ini. Jok. Siji. esok sore. Sore nih Mm-mm. lagi duduk Ning emper. ning ngemper karo ngopi. Ya. Terus Sing guri hanteman. Jok. Jok. Loro. Nah, terakhir bengi. bengine Mm. mertua lagi turu. Turu. Wah, mertua turu cara griot ke kelingon. Terakhir ping 3. Ya. Hantem Ini leban di batuke. batuk di. Batuke sor. Hantem nak. Hantem jok. Jok. Langsung yo Waras. mudar. Ah. Nempoi mertua orang beli. Iya beli. Ari kanda karo wong goblok ya makanya. Priwe Jawa. Kokon dantem na dihajar nak. Aduh. Ya jarang sih ada menjeler telung balan dua kapai jok ya temenan. Dak. Bocah. Salah kaprak gini sirake. Salah Sirak kiprah. salah gini salah. Rongokaken. Main rongokaken. Salah leban dirang. Sing dimaksud berat mah dudu sing diantem naki kelapane. Siraki luruak kelapa. Heeh. Telu. Telu. Esuk siji. Sore siji, bengi siji dibuka.
buka kelapa iki dikocak cret 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 cret. Ploek, Iya. met banyune dinungaken esuk siji, sore siji, bengi siji. Silakan di ngomong lebakku dia kula omongan bahasa lebakuan. Leher bakal mertua nira pengen waras. Hantemen bae. Kelapa dugan kelapa hijau. Kun marane gak kuno kaya mau nganu maling motor. Kun makuno. Maling motor kun makuno. Duduk gak wong nambani, wong berwasa kun makuno. Jajari itu kayak hantemen. Ngantem gak kokon dimpak karo dugan kelapa hijau, banyu dugan kelapa hijau dinungak. Jangan ngomong ketek. Jemberaken bocahku, dinungaken. Sini beli nih karena beli kene jemberna. Jemberna dah kita Ya nerai seperti ya wes. ketemu maning ora. Beli, mong. Ora sudi yang Apa sih? Ya kelambi ini yang gerkuen. Beli. mene. Apa maning? Bisa jaluk ngelangi mertua. Ya mung bekolek. Usin dah mertua mah. Harap mati. Kekasih pujaan. Harap mati, harap beli. Sana. Ketek. Kono lagi kanda. Bocah pun nyakane ketemu ketek. Aja mikirin mertua. Prevensi. Artinya bukat besi ragadang oleh warisan. 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 Boro-boro warisan baru dusir nanggung wadon lah gara-gara sira. Aja kalah kenang wong wadon, luru maning. Sokin pirang-pirang. Kuno. Ya iya. Heh, Aluga hiburan. hiburan. Masalah pengantin priwin kana majikan. Aja lok mikirin burusane majikan. Aya beli hari tidawung pembantu mah. Pembantu. Kita kan dalam Keadaan. majikannya tentunya ribut ke gerandel. Iya. Masalah kawin rabi dia kode teka. Rame beli lebakun. Ya hari aslinya mah dendam. Oh. Asli mah dendam karena bagian lagi nome bareng mendi bareng angger angel hari Singarane batur Nah. kuangel ya. beli bisa diprediksi. Apa naku? Ya batur ki. Ya. Kadang-kadang batur sing nekek yana. Sing bak nekekedik. Yana sebab bulan gawung bebaturanku aja nemen-nemen. Bunuh. Ya boleh. Iya benar. Oh, aja baturan pada koler. Uripe susah bae, ler. Nembang ler. Hah? Nembang. Pengen nembang apa? Ada pada nembang. Ya. Aja nganggo lagu dangdut. Dah. Aja. Nganggo lagu Sunda bisa sira. Oh, kita wong Jawa orang ngerti. Orang ngerti. Orang ngerti. Bakal sira beli ngerti cukup sekata bae. Apa? Nah, lagu Sundana kan sing judule apa kan lagu Sunda kan? Domba kuring. Domba kuring. Domba kuring ku. Domba kuring. Cari wong Sunda, domba kuring. Domba kuring. Cari wong Jawa Dari nih. wong Jawa nek wedhus reang. Wedhus reang. Iya. Arab Sunda Jawa. Pantes Sunda. Iya. Ya boleh. Iya. Bisa sirane. Sing priwe kolere priwe? Domba kuring. Sirane sira Jawa kuring bae. Di paraban ku kuring, Kuring. di mandian ku kuring. Ya boleh. Iya. Anak nage, anak kuring. Oh, kolere kuring bae. Kuring bae aja kakek. Oh, manak-manak nana sira. Reang manane mau Siap, Yot. bisa sira kuring. Kecil loh. Domba. Bener-bener cilik sira Kita orang ini Jawa. leban di. Lebak ana sira lebak teles-teles selos arep mendem mah. Iya, angel temen sira ki. Jemberak kuring. Maksudnya Nyambung. Domba. Kuring. Konon. Iya. Mau kuring-kuring. Kuring-kuringnya bukan beli kelingan. Ya bisa lah. Ayo dipain musik lah. Don nyambat don. Siapa sih musiknya? Gordon. Gordon. Iya. Bocah sing bayad. Sing cilik dewek. Ayo, intro nang. Khusus kanggo masyarakat Badan.
di lembur. Ulah kaget, ulah heran, ulah nanya ke jaluna. Jadi fitnah, bikin jadi masalah. Ulah ikut campur sebab domba-domba. Domba-domba Goreng, di parabanku, goreng, di mandianku, goreng, anak nage persis. goreng, Domba-domba goreng, di parabanku, goreng, di mandianku, goreng, domba mentang diperkosa. goreng. Sik, mantap, mantap. Aja nggo musik. Ngecer diraku. Ih, jurus sewot. Nembang apa kon? Lagu Sunda. Dicetak aja nggo musik dingin, Bro. Rap, lebar rap, aja nggo musik. Domba, dodo. Aja nggo musik aja. Domba, dodo. Nadanya lebar di sana. Domba-domba Goreng, di mandianku, goreng, di parabanku, goreng, anak nage persis. goreng. Laka persis kana. Laka Domba-domba goreng, di parabanku, goreng, di mandianku, goreng, domba meteng diperkosa. goreng. Mantap. Apa maning? Ya orang merkosa wedus bayot. Sejene ga. Sejene. Bakawu kene mah Jawa senenge aku. Senenge Jawa. Jawa. Ora bisa lagu kunko. Ora. Nganggo ralbe nang di pai ralbe. Lagu Jawa lagu Mimi Haji Daria. Ah, Mimi Haji Mimi Daria. Sing judule Manuk Dara. Manuk Dara. Ya, skun. Sing enak. Lagu Bengen. Nani nanang brem Brem. brem. Brem John brem. Nah. Siap. Don. Rasa seneng sunyawang. Brem. Wes kaya konon bae cekake. Manuk Dara sepasang. Oke John, mengkonon John, oke John. Oke dah. Ya, siap. Sini joget. Joget. Tapi joget jajak ini. Ngendi? Ngempang-ngempang. Ya, cok iwak persut. Bro, Cang. Rasa seneng sunyawang. Manuk Dara sepasang. Bengen. Katoke gede pisan. Ada. Orang anak ukuran. Breng. Laka kurane laka. Bahan dadak luru. Breng. Karo kandek aci terigu. Breng. Iku pertandane. Breng. Breng John breng. Wong wadon gede bokonge breng. Breng Don. Breng. 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 Apa maning? Sira ke ya baru masalah apa-apa nih, Manuk Dara judul aku. Lagu- Mimi Daria. Lagu Mimi Haji Daria. Masa bokok. Rasa senang sunyawang. Ah. Manuk Dara sepasang. Ah. Katoke gede pisan. Katone. Eh, Katone. iya. Katone katok. Katone apa kana? Katone katok. Amba. Aduh. Apa kana, Bin? Katone seneng pisan. Katone seneng pisan. Nah. Ora akeh katoke. Angel lagu kun mah. Sudah kita pemainnya tambah peka edan. Ya sila buru kerang wong edan digawa-gawa. Bagaimana? Ayo mari yuk. Hormati oke nih. Ayo dihormati. Ayo. Lagune Tangis apa? Lagu apa? Lagune lagu sing ngetop lagi zaman semana. Apa kudu? Masih lara. Ya benar.
Ana ya Don. Masih lara Bagian Don. Don keburu surak Don. Keburu surak Don, ana wong arep surak. Yuk. Kanggo Obay, Ayo sing pada surak ya surak. kanggo sing duwe kameramen. Siapa kini? Obay, Oh, Kang Obay. Obay Studio. Oke. Ya wis lanjut. Iya, suwun, suwun. Ayo laka, Ayo, Laka. langka. Nangis. Anu pe, anu Anu. nguyu getih, nguyu Wey. getih. Anu Nangis ya, getih. Ya nangis getih. Lah, iya bek lalen. Sudah metekang. Aduh. Iya. Ana Don. Ana Don. Wis. Yuk. Oke. Hormatin Bapak Panitia. Kanggo panitia terkasih. Asik. Kang Obay. Asik. Kanggo panitia lanang panena wadon. Oke. Semoga terhibur. Senajan nangis getih, Apa iya? hati kita wis kekuci. Beli bakal sung terima, najan sumpah kayak apa. Kanggo Bapak Panitia. Percuma kita rujuk, Rujuk maning. hati wis kerasa remuk. Kanggo siapa Pak? Percuma kita Mama balen, Indri. cinta Mama wis Indri. kanggo wong sejen. Mama Indri. Beli bakal balen maning. Mama Indri. Mama Indri. Obay Studio. Mama Indri. Kanggo Mama Indri. Kanggo Bapak Panitia. Mama Indri. Asik Bapak Panitia. Ireng no daning badan. Nama kami siapa? Beli bakal bisa Wong rawat dalam. tetep Wong rawat dalam. keciri. Kanggo wong Beli rawat bisa dalam. bersih Bapak Panitia. Wong rawat dalam. Obay. Bro. Mama Indri. Mama Indri. Wong rawat dalam. Asik. Ireng Wong no rawat dalam. daning badan. Wong rawat dalam. Beli bakal bisa hilang. Wong rawat dalam. Tetep keciri. Beli bisa bersih. Mama Indri. Kita wis Mama Indri. butuh. Mama Indri. Najan sira ayu. Mama Indri. Rupane Sri Kandi. Mama Indri. Atine permoni. Wong rawat dalam. Sumpah rawat ning dalam. batin. Wong rawat Beli dalam. bakal barengan Wong rawat dalam. maning. Tekad yang hati kita kudu luru Aku sabar, ganti. Yakin kamu sama beres teh. Percuma kita rujuk, Mama Yati hati bos wis Jepang. kerasa Mama Yati bos Jepang. Percuma Yati bos Jepang. kita balen, Mama Yati bos cinta Jepang. wis kanggo wong sejen. Beli bakal Nopila. balen maning. Nopila. 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 Wong rawat dalem, 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 wong rawat dalem. Mimi sinten mi? Nopila. Kanggo Nopila. Mamae Andi bos Jepang, Siapa bu? mamae Andi bos Jepang. Mimi. Mati Andi, Mimi enak. Mimi enak. Mang Yani bos Jepang. Kirana daning badan, beli bakal bisa hilang, tetap keciri. Bos Jepang. Beli bisa bersih bos Jepang, bos Jepang. Dok Dewi. Asik.
kesembok. ciri Anak kesembok. beli bisa bersih. Anak kesembok. Kita wis beli butuh Anak kesembok. najan senok ayu. Anak kesembok. Rupane Sri Kandi Anak kesembok. atine permoni. Anak kesembok. Anak kesembok. Sumpaning Anak kesembok. bati Anak kesembok. beli Anak bakar kesembok. barengan maning. Tekan Ayah Tasya. hati Ayah Tasya. kita kudu Ayah Tasya. luru ganti. Ayah Tasya. Ayah Tasya. Percuma Ayah Tasya. kita rujuk Sembok kesembok. Ayah hati wis Tasya. kerasa Aku remuk. sapaan. Percuma kita Rizky. balik cinta wis Mimi Rizky. kanggo wong kesejen. Mimi Rizky. Beli bakal Mimi balik Rizky. nemani. Mimi Rizky. Siapa? Mimi Rizky. Aku sing ana ning luar negeri, Jepang, Korea, Pian. Singapura, Mama Taiwan. Pian. Mama Pian. Aku sing ana di luar Mama negeri. Pian. Sing Mama ana ning Pian. Jepang, ana sing ning Korea. Mama Pian. Mama Pian. Mama Sing Pian. sehat-sehat terus. Mama Pian. Semoga sehat. Mama Pian. Mama Semoga sehat Pian. selalu. Mama Semoga sehat selalu. Pian. Mama Pian. Irengno janing badan Mama Pian. beli bakal bisa ilang. Anaknya sembok. Tetap kecil. Anaknya sembok. Ayah Tasya. Beli bisa Ayah Tasya. bersih. Ayah- Panitia, panitia Ayah Tasya. langsung dipukulan. Ayah Tasya. 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 Ayah Irengno janing badan beli bakal bisa ilang. Asik. Tetap keciri beli bisa bersih. Mimi Rizky. Kita wis dibutuhno najan ala senok Aku sapa, Mi? ayu. Rupane kadi wong rawan dalam Mimi Rafathar. atine permoni. Mimi Rafathar. Sumpah ning batin beli bakal Asik. barengan maning. Anaknya sembok. Tekan Anaknya hati sembok. Anaknya sembok. kita kudu Anaknya sembok. luru ganti. Anaknya sembok. Asik asik. Senajan nangis segeti Mimi Risti, hati kita wis kekunci Mimi Ayah Risti. Cika. Percuma Ayah Cika. kita balen Cika. Mimi Risti. Cinta Ayah wis Cika. anggo wong Ayah Cika. sejen. Ayah Beli Cika. bakal Ayah balen Cika. mani. Ayah Cika. Ayah Cika. Ayah Cika. Ayah Cika. Anak kesembok, Ayah anak kesembok, Cika. anak kesembok, anak Ayah kesembok, anak Cika. kesembok, anak kesembok, anak kesembok, Ayah anak Cika. kesembok, anak kesembok, anak kesembok, anak Ayah kesembok, anak Cika. kesembok, anak kesembok, anak kesembok, anak kesembok. Up. Ayah Ramaya. Ang, karo belah be ang ngaplang-ngaplang ang karo belah. Yo ngaplang-ngaplang. Sing gemet. Ayo. Iya kau bengi ngurupi maning. Nang don karo belah nang. Obat ngaplang-ngaplang. Asik. Lagu bonus. Kanggo panitia delegasi. Ayo kanggo Bapak panitia, Ibu Ayah panitia. Tasya, Ayah Tasya, Ayah Tasya, Ayah Tasya. Ayah Tasya. Ayah Tasya. Ayah Tasya. Anak kesembok, anak kesembok, Ayah anak Tasya. kesembok, Ayah anak kesembok sing lagi di luar negeri, anak Ayo, kesembok pur, sing pur, lagi di pur. luar negeri, anak kesembok sing di luar negeri, anak kesembok sing di luar negeri, anak kesembok, anak kesembok. Cinta kakang ning seno Asya Tasya. ibarat kamera Ayah Tasya. Kanggo siapa Bu? ngeblur mang sejene Asik. fokus emang senok bae. Ayah Tasya. Ayah Tasya. Ayah Tasya. Ayah Sing Tasya. kebetulan. Ayah Tasya. Ayah Tasya.
sembok, anaknya sembok, anaknya sembok, anaknya sembok, anaknya sembok. Tambah gede, tambah kenceng, cinta ibarat sinyal, luwih gede demene, tambah kenceng cemburune. Anaknya sembok, ayah pasah, ayah pasah, ayah pasah. Anaknya sembok sing ada di luar negeri, 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 anaknya sembok sing di luar negeri, anaknya sembok, anaknya sembok, anaknya sembok. Asik siapa kena? Yang ketane kerane Curiga, malah pengen seneng curiga, cemburu, Nokina malah pengen seneng cemburu, Nokina cemburu curiga, tanda rindu lan cinta. Asinten Mimi. Apa Mimi? Mimi apa? Mimi apa? Mimi apa? Mimi apa? Mimi apa? Cinta kadang butuh rayuan. Mama Tasya. Mama Tasya Tasya paling enak tas tukaran wong Malaysia Mama Tasya di ambung batu Mama Tasya dijamin pasrah aplang-aplang. Mama Tasya Mama Tasya Mama Tasya Tambah gede tambah kenceng bos sembako, cinta ibarat sinyal bos tembako, luwih gede demene bos tembako, bos tembako, luwih gede cemburune bos tembako, bos bos bako, bos Nak bako. Putri Nak Putri Mimi Rizky, Nak Putri Mimi Rizky, Nak Putri Mimi Rizky, Mimi Rizky, anak kesembok, anak kesembok, anak kesembok, anak kesembok, anak kesembok. Mang Yani Mang Yani Mang Yani Mang Yani anak kesembok. Bos Bos Bako Bos Bako Bos Bako Bos Bako Bos Bako Malah pengen senok curiga, Bos Bako cemburu, malah pengen senok cemburu, Bos Bako Bos apa ini cemburu Bos curiga. Malaysia yang punya Malaysia Dan Bos bulan Malaysia cinta. Bos Taiwan Bola. Bos Ya, ya. bulan Bos Taiwan Bos Mimi Taiwan Rizky, Mimi Rizky, Mimi Rizky, Mimi Rizky. Bos Taiwan Bos Taiwan Bos Cinta. Malaysia Bos Ada butuh rayuan gombal, Bos Bako malah paling enak tas tukaran di ambung batu Asik dijamin pasrah ngaplang-ngaplang. Mama Yani Cinta aning seneng ibarat teka merah. Mama Tasya Mama Tasya Mama Tasya Mama kening senok bae Mama Tasya. sampai keter. Anaknya sembok, 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 Bos Bako. anaknya sembok, anaknya sembok, Anggo anaknya Bos sembok, Bako anaknya Bos sembok, Bako anaknya sembok, Bos anaknya Bako sembok. Bos Bako Nambah kenceng, cinta ibarat sinyal, luwih gede demene. Mimi Dewi Nambah
kencang jamburune. Anak kesempok, 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 anak Mamang Yani, anak kesempok, Mama anak Yani, kesempok, bos Jepang, anak kesempok, bos Jepang, anak kesempok, Mamang Yani, anak bos kesempok, Jepang, Mama anak Yani, kesempok. bos Jepang, Sewun. Mamang Yani, bos Jepang, Mama Yani, bos Bos Jepang, Jepang, bos bos Jepang, Jepang, bos Jepang, bos Jepang, Mama Yani, bos Jepang, bos Jepang, bos Jepang, bos Mama Yani, bos Jepang. Ler, Oh. jagat wi sore, waya kita istirahat. Istirahat. Terus, ayo ngarep sirane. Bos Bako, bos, bos Bako. Demikianlah para hadirin yang berbahagia. Usila sudah persembahan dari Lingga Budaya Sandiwara. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan bagi yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Ada pepatah mengatakan kembang jaya laos lembuyang kembangnya kuning. Harap balik ke los mungkok bengi menia maning. Nonton bareng Lingga Budaya.